Kani kedai batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumso Hapoh near Fire Brigade Shillong. Hadirin ke Leit Jurip ya Jaka Sumar Pajba akibadan Hapoh ka Amlarem Civil Subdivision West Jaiñtia Hills District kata ki PHC bat CHC Menteri ketenat ka koi ka khia ka sarkar jala uba Alexander Elhek Hagasngi palay jong katayo ka Leit unai lor arajar arpo ulayatho siya ginong patay kubor kanong ba ka jingtay tamay ka jingkiang dawki hawa umngot kanlong hagi arbanta kaway kanlong ba on hab ban penpra ya ka dawki PHC bat on penkerya no syaway pat kawai pat kalong ba ka jingking dawki ka niya na syaway pat. Warla kata, uba ALHEC ulaong balaban syat hau DM and HO bat UDC ka revenue jong ka West Jaiñtia Hills District bagian penkre ya ka kaipot ka bapura halor kani Hapoh ki Shipo sngi. Kajing Leit Jurip jong menteri ketenat ka koit ka khia ya ka balasan ran lang daw menteri ketenat kampo yeng uma lakmen rembui bat UDHS MI Dr. Ewar kalong ru ya ka jaran PHC Kapadu Dispensary, Pedeng Syakap PHC, bat Nong Talang PHC, haga baki rang ba asnong kumjuk ki Dr. Ru kilai don lang. Sedang bermi na Shillong ya na juai ki kabat baro Amlarem Civil Subdivision when find a penuruslah Iskasir District. Kan menumkan maulud balik si tang bagatu ka Jarain PHC. Jaga ba kila adep ya demi ka ward ka kila sna tama ya extension ng building ya ka bangila ban sedang no ya kani ka 5 male ward but 5 female ward dan tagi wan sa padu dispensary de hang turu kade ka way ni dispensary ka Amlarem bah ban ngila long meeting bat ki doktor hang tu bat yo so na ki rang ba stong bat ki daloi na tu bat tu dispensary ru ka gi sekri ke biang ha baga benda ke jenon kam jong ki pajba jong tu ke snong padu nang tu na padu ngiwan support nong talang peding syakap swa peding syakap PC ru ka jing tray hitom jong itu ki doktor ibadan hang tu bat ki don ki jenon kam ka tu ka ni nam tak extension jong ki facilities tinggal ada note down rangkat lang bet di menecho jong ka West Jaiñtia Hills. Tinggal long meeting but maki kin sa I submit ke report ke baki kidon kam daga banta bande daga na lor ketugas strengthening of health system kemudian ketugas scheme ke bangi yo banta tenang tu na po nang tu dengan wanno siapa nong talang sedauki tikini gidi touring jungi ke bangi Leit rangkat buat honorable home minister di HSMI di Malaysia nang tadi di SDO jong civil subdivision video baki ki rang ba jong snong ya ka bangi Leit ban pet nam ta jenon kam jong ko ke kya bat kumjuru ban ya kani ga public awareness alor jong covid nam ta jong ipai ba kenang bagi pai ba la ban kiar na kanu ka jing ka bagi kendu pedeng ke jing nang shop jong le covid 19 hani ka state jungi dajaran yang mentangi padon IPD ketika PHC dan IPD tendai ke dau hadar kador kini ke skim ke bertemai ila ongiki ba ila adap la yasnaru ya kini ki ward san ki male san ki female ya ka sedang no ya ka IPD lu prinsip ketu baro kan ongipi la aga jing start dong dia menejo bakin ya ke report berket kum ke jinon kam jong ketu ki PHC ki ba bat ke dispensary ke ba mangi Leit ban long meeting proposal ke bani kong ki ong ba ka lineman jong surok ba wan na ketu ka new bridge jong dauki kam ya lingba jong ke hospital the second alignment bade ko ong ba kan ya na kan hab ban pra katu kan ni gapat jong building jong hospital tinamar makiru kimpat sotu ba na taga daw ngila ong wa nagaliang jong ka district jong DMNHO ba jong revenue jong DC kinya song kida ayingi beje complete report ka status yo ketu alignment bagani ka surok la daga ya nang ni kanya dingba jong PHC ne ka numya dingba ka PHC kata kena ai pori ki hadu exposki
ban pendep ya ke report ban submit sebagai government pendu ya ke functioning jong ke PAC lada ga ya dang ta ngin pendep shua ya ke building ke bertemai hadin pangila dep lu dadong sedong ngin saai pun ke jaka bari kata ke ba jok ke jaka ke juki bencina surop onda ila dep sina ya ke building bertemai kamut batang sisngiru ngini benumdu ke nuru ke service ke bai dei nang benta ke jenur kam jong pai ba bentar ngelong itu geraba silong tu ke silong tu ke doloi tu ngong da gadong kumnu ke situation ningkong sure pedi ban identify ya ke jaka ya ke bagin sina ya ke ni ka PHC limda gunta nginum penpra ke facilities but ke existing infrastructure ngin upgrade kiru pada ke medical facilities ki badon kam man upgrade subuh napo ke PHC se ke CHC gunta teter tang ya ki existing amla manet mai naga PHC la nega CIC upgrade should be